Uyingenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi. Iy'ndaba-ke ezibuhlungu velile, iy'ndaba-ke ze-minibus la khona iy'gebengu esidubule khona zabulala abagibeli-ke abangu-3. Kuthiwa-ke le minibus kade ime lapha-ke noma-ke ngaku-Carousel Plaza ku-N1 north of Pretoria. Kuthiwa-ke izigebengu ziphume-ke ehlathini ngesikhathi ima zaphuma-ke ehlathini zabamba-ke inkunzi abagibeli-ke noma-ke ama-passenger ayo-ke le minibus. Kube-ke sekudubuleka abagibeli-ke abathathu ade bezama-ke ukulwa-ke nalezi zigebengu zase ziyabadula, badlula-ke kanjalo emhlabeni. Zindaba-ke lezi thinta abantu abaningi bephatheke kabuhlungu lapha-ke ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke zivela-ke lapha. Ngenza ukuthi bedubuleke labagibeli abathathu base beyadlula-ke emhlabeni. Mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba ngokwanda-ke kobugebengu ey'ndaweni ey'ningi zaseNingizimu Afrika.